Predstavljamo vam 5 poslovnih odevnih kombinacija za urbane zaposlene žene koje žele da isprate trend, ali i da se osjećaju komforno i budu sigurne u ono što nose. Svaka od kombinacija bazira se na po jednom odevnom komadu iz Esmara kolekcije koju možete pronaći u Lidl lancima prodaje, a u pitanju su elegantne pantalone, poslovni sako, bluza, klasična košulja i haljina. Mi vam predlažemo ovih 5 kombinacija. Crne elegantne pantalone koje su bezvremenski odevni komad uklopite uz komfornu rolku tople boje, ženstven jednobojni sako i crnu kožnu tašnu. Luk zaokružite plitkim crnim čizmama koje će doći do izražaja ukoliko blago podvrnete nogavice pantalona. Urbanu i komfornu crno-belu bluzu možete nositi na više načina, a mi vam predlažemo da je uklopite uz dugu plisiranu suknju karamel boje i elegantni beli kaput. Ovaj luk upotpunite dubokim crnim čizmama koje daju na ženstvenosti kao i malom crvenom torbom. Bluza će odavati utisak elegantnosti, ali i ozbiljnosti. Karirani poslovni sako kompletirat će svaki vaš luk spreman za odlazak u kancelariju. Mi vam preporučujemo da ga uklopite uz košulju preko koje ćete obući pulover kao i neobične kožne bordo pantalone. Od aksesuara odlučite se za elegantnu bordo torbu i Oxford cipele. Ovo je savršena kombinacija za jesenje dane na poslu. Poslovni deo vašeg garderobera ne bi bio potpun bez jednostavne bele košulje, a nju možete uklopiti uz sivi set koji se sastoji od uske suknje dubokog struka i strukiranog sakoa. Ovaj luk upotpunite crnim salonkama sa niskom štiklom i urbanom malom tašnom. Savremenu crno-belu haljinu sa 3/4 rukavima i dužine do iznad kolena uklopite uz okir salonke sa širokom štiklom i maslinastu ženstvenu ručnu torbu. Ovaj luk biće potpun uz dodatak kamel kaputa koji će vas grejati u toku hladnijih dana, a ostavljati sav fokus na vašoj haljini u kojoj ćete izgledati profesionalno, ali i trendi. Nakon dana provedenog u kancelariji, ovaj odevni komad možete izneti i u opuštenom izlasku u šetnju ili odlasku na kafu. U ovom slučaju sako uklopite uz klasičnu belu košulju i nezaboravni džins, kao i bordo torbu za svaki dan. Nakon odlaska na posao, uz par izmena u stilizaciji, ovu crno-belu haljinu možete i izneti u večernjem izlasku na piće sa prijateljicama. U ovom slučaju uklopite je uz elegantne crne cipele na štiklu i ženstvenu statement mini crnu torbu. Luk upotpunite ženstvenim bordo karminom. Ove Esmara odevne komade odlikuje poznati nemački Hohenstein kvalitet koji garantuje postojanost, otpornost, bezbednost materijala i tačnost veličina.